Esselamu alaikum. Dobro mi došli. Izazov bosanski jezik treći dan. Pošto jučer sam imala stvarno previše obaveze i kad sam stigla kući baš sam bila umorna i ostala sam spavati, tako da nismo mogli ništa uraditi. Lijepi dani nam prolazi, jesen sa najljepšim bojama Sarajevo obojio. Ja stvarno dok prošetam kroz grad pravo uživam i nadam se da i vi uživate. Ove ljepote treba iskoristiti. Allah ništa nije dao nama bez razloga. Tako da idem danas jednu stranicu od knjige, ovako da pokažem. Daniel Silva, Engleskinja. Jedna knjiga koju sam iz biblioteke posudila i uživala sam dok sam čitala. Jednu stranicu koju nisam još stigla da čitam, zato sam izabrala 266. strana i prvi put čitam. Evo, ide nam treći dan izazov bosanski jezik. Nakon što je prošla južne četvrti Kopenhagena, točka si je skrenula na autocestu E20 i zaputila se na jugu. U danskom pokrajinu Sjælland, kad je autocesta krenula prema unutrašnjosti u sjever dnevnog trgovišta Ringseda. Točka je sišla s ceste i skrenula prema obali. Gabriel i Keller učinili su to isto, pa su se ubrzo našli na uskoj dvosjernici cesti gdje im je crna voda kaljeva koge bila sa lijeve strane i snježna polje sa desne. Nekoliko su se kilometara vozili tom cestom. Onda su naišli na naselje vikendice duž kamenitog i vjetrovitog žala. I tu je točka napokon stala. Gabriel se zaustavio uz cestu i pojačao glasnoću slušalica. Začuo je otvaranje automobilskih vrata, korake na poplačanoj stazi pokrivenoj snijegom i kucanje Mihajlova nemurnog srca poput čekića. Vikendica je bila jedna od najljepših u naselju. Imala je mala zavojiti prilaz, otvorenu garažu sa strehom i od crvenog crijepa i terasasti prednji vrt obrubljen modeliranom živicom i niskim zidićima od cigle. 12 stuba išlo je do verande sa bijelom balustradom, a sa obje strane staklenih vrata stražarilo je stabalce u vazi. Kad je Mihajl prišao, vrata su se otvorila i na verandu je izašla Genadij Lazarev da ga dočeka. Nosio je dolčevitu i debeli džemper nakopčen je u nordijskom stilu. Nikolase, kliknuo je kao da je pozdravio gluhog rođaka. Uđite dok niste se smrznuli. Žao mi je što sam vas dovukao tako daleko, ali ne volim rješavati ozbiljne probleme, ozbiljne poslove u restoranima i hotelima. Rukovao se sa Mihajlom i povukao ga preko praga kao da vuče utopljenika iz mora. Nakon što prebrzo zatvorio vrata, zvukao je Mihajlu kaput i na trenutak pažljivo gledao svoju lovinu. Unatoč moći i bogatstvu, Lazarev je još izgledao kao vladin znanstvenik. Sa okruglim naučalama i namrštenim čelom dojmao se kao netko ko se vječito trudi riješiti neku jednadžbinu. Je li vam bilo teško otarasti se Viktora? Nipošto, odgovorio Mihajl. Čak mislim da mu je drago što me se riješio na par sati. Reklo bi se da se vas dvojica dobro slažete. Tako je. Ali svejedno ste došli, istaknuo Lazarev. Smatrao sam da moram. Zašto? Kad čovjek kao Genadij Lazarev zatraži sastanak, pametno je prihvatiti. Mihajlovi su riječi očite svidjeli Lazarevu. Rus očita nije bio imun na laskanje. I niste mu rekli kamo idete. A naravno da ne. Dobro, Lazarev je svojom nježnom rukom potapšao Mihajla. Idemo nešto popiti. Upoznat ćete se sa ostalima. Lazarev je poveo Mihajla u velikom prostoriju koja je gledala na more.
Tamo su čekala dva muškarce u onoj neugodnoj tišini koja obično zavlada nakon svađe. Jedan je sebi nalijevao piće kod minibara, a drugi se grijao pred ognjištem. Onaj kod minibara imao je crnu bradu, prerijeđenu kosu, pročešljanu uz glavu. Mihail nije vidio čovjeka kraj vatre, jer im je ovaj okrenuo leđa. Ovo je Dmitrij Beršov, rekao Lazarev, pokazujući čovjeka kod minibara. Siguran sam da ste čuli za njega. Dmitrij je moja desna ruka. Da, naravno, rekao Mihail, stisnuvši mu ruku. Drago mi je. I meni, odvratio Beršov. A tamo? Lazarev je pokazao prema čovjeku pokraj vatre. Tamo Pavel Žirov. Pavel vodi korporativnu sigurnost i sve druge prljave poslove koje treba obaviti. Nije li tako, Pavele? Čovjek kraj kamine polahko se okrenio, sve dok nije pogledao Mihajla u oči. Nosio je crni vuneni džemper, tamno sive hlače. Imao je kratko šišanu, sivo-plavu kosu. Četvrtasto lice sa malim, okrutnim ustima. Mihail je istog časa shvatio da je već vidio to lice. Ma na fotografiju ručka na korzici. Nekoliko sati prije nestanka Madeline Hart. Lice se odmaknulo od vatre, krenulo se prema njemu, a malo su se usta iskrivila u nešto nalik na osmije. Jesmo li se već vidjeli? Upitao Žirov rukujući se sa Mihailom. Ne vjerujem. Izgledate mi poznato. Često to čuje. Za današnji dio čitanje je ovoliko. Zahvaljujem se još jednom što mene podržavate i što pratite. Nadam se da i ljepši dani su pred nama. Uživajte Sarajevom ljepotu. Uživajte svim blagodatima koji imate. Uživajte u životu dok imate šansu. Ljepota i sve lijepe stvari nek bude s vama. Lijep vam je dan. Assalamu alaikum.